ari aratema umuntu baramurata aranakomeye bamufashe se bamufashe nyuma y'uko bigaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu mujyi wa Kigali hari umugabo ufite umuhoro uri kwirukankana abantu atemagura n'imodoka byose, bamwe nk'uko byumvikana muri ano majwi ati bamurase, abandi ati kuki batamurasa, ariko no, polisi y'u Rwanda ntabwo ari uko ikora, ahubwo nk'uko byagaragaye mu itangazo riri ku rukuta nyine rwa polisi biciye no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye, yatangaje ko polisi y'u Rwanda yafashe umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka ziparitse mu mujyi wa Kigali. Polisi yavuze ko yafashe umugabo wagaragaye muri video amenagura ibirahure by'imodoka imwe ku yindi azisanze muri parikingi mu mujyi wa Kigali. Ni umugabo wateje impagarara kuri iki gicamunsi, ubwo nyine ni kuri uyu wa gatanu nyuma ya Noheli, ubwo yadukiraga ibirahure by'imodoka asanze ziparitse n'uburakari bwinshi, abamubonye bagakiza amagara yabo. Ariko ndi kubona kuri nkuru iri kuri Radio and TV10 bata ivuze neza uko biri, kubera ko ku rukuta rwa polisi yo ivuga ko uyu mugabo mu isuzuma ryagaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe, akaba yajyanywe muri Karayesi hariya Indera nyine mu bitaro byita ku burwayi bwo mu mutwe, akaba ariho ari kuvurirwa. Harya amategeko ubundi avuga iki? Ubwo ngubwo nyine ba bantu baba bafite ubwishingizi, baba baraguze ubwishingizi, nicyo bivuze baraza gufashwa gusanirwa zino modoka, kubera ko nyine uyu mugabo byagaragaye ko abana n'uburwayi bwo mu mutwe. Mwibuke gukora subscribe, like, share and comment kuri MC Gift Street Stories. Ndabashimira cyane, mukomeze no kureba ibiganiro byacu bigiye bitandukanye aho muri hose. Umwaka mushya muhire, Noheli nziza yo yarangiye.